vrlo bitna stvar, ovo je rat u Ukrajini, ono što sam primijetio, a to je dio tog sveopće manipulacije. Znači ono i ovo zlo koje se dogodilo, znači nas su gazili Plenković i taj režim ovdje u Hrvatskoj, a vas u Srbiji je ono maltretirao Vučić i njegov režim na svoj način. I što je onda? Znači svi koji smo bili svjesni toga, koji smo shvaćali o čem se radi i koji smo se protivili tome, smo se osjećali, jel tako, vrlo bliskima i u zajedničkoj borbi. Znači ta muka, to tlačenje tih tiranija koje su koordinirano djelovale po istom principu i zbog istih, pod navodnike, razloga, ne izmišljenih, su nas zbližili. I to se osjetilo tada. A što onda dolazi? Upravo to, dolazi rat u Ukrajini i nažalost, i sad moramo djelovati na tome, evo i nadam se i ova emisija da će tome doprinijeti, znači opet su se podijelili, to je vrlo lukavo, znači Hrvati su za Ukrajince, potpuno glupo, zašto? A Srbi su za Ruse. Da. I sad se mi tu prepucavamo, to vidim po internetu, znači ono što je bilo dobro, ova muka nas je spojila i to je bila dobra stvar i žao mi što se to nije dalje razvilo, a ovi su vrlo lukavo unijeli tu podjelu da sad opet budemo razdvojeni i da se opet vratimo u taj podijeli pa vlade narativ. Slažem se, jako si dobro to primijetio i ja sam isto i eto da, dragi gledalci, nemoj, molim vas da budete predmet manipulacija, znači nemojte birati strane i da se svađamo bez veze. Ono što bi ja htio, da mi ovdje, što govorim, znači imamo priliku, kad bi uspjeli, to je dio te optužnice, kad sam rekao, kad bi mi ovdje se postavili, kad bi promijenili sustav i živjeli po Božjim zakonima, da onda to naše primjer, da onda mi utječemo i na Ukrajince i na Ruse skupa da taj rat prestane. Evo to, da mi odavde utječemo na njih, ne da oni s tim ratom izmanipulirani s ovih nevidljivih struktura i zakulisnih dalje utječu na nas da mi opet uđemo u dodatne podjele, nego obratno, da mi ovdje budemo ti koji ćemo utjecati i na Rusiju i na Ukrajinu da taj rat prestane i da shvate ono što sam rekao, znači neprijatelji Hrvatima je u Zagrebu, neprijatelj Srbima je u Beogradu, neprijatelj Ukrajincima je u Kijevu, a neprijatelj Rusima je u Moskvi. Znači nema tu čistih i kad bi se tu postavile stvari ispravno, onda se nema razloga ni da se Ukrajinci i Rusi međusobno ratuju, niti ovdje da bude, nego da svi živimo lijepo, ima mjesta za sve, ima prostora za sve, za svakog ko želi pošteno živjeti, raditi, moralno živjeti, nema nikakvog razloga da živimo u nekakvom mržnji, destrukciji i sukobima. Evo. A to je taj pozitivan primjer koji bih htio, koji je bio i na tom trgu i u tom momentu se manifestirao, koji je taj režim izuzetno smetalo i te strukture, ne govorim samo o ovom lokalnom hrvatskom režimu koji je samo jedna sluganska ispostava, nego njihovim gazdama je to jako zasmetalo. Oni upravljaju svojim prostorom sa svojim ograncima da nas onda međusobno, zato sam to se rekao, oni nas tu guraju u sukobe i onda lakše vlade. Tako i ovdje sa Ukrajinom i Rusijom isti princip. Znači da mi promijenimo taj narativ ako Bog da i da učinimo nešto bolje ne samo na ovom lokalnom, regionalnom prostoru, nego i na svjetskom prostoru, na svjetskom dosegu. Nema razloga se smatrati slabim. Uz Božju pomoć sve je moguće. Evo, time bi završio. Marko...